oleh Dewan Juri kita. Dipersilahkan Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أعطى واتقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. Soal kedua. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. Soal ketiga. فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah, lancar sekali ya Bu ya, tenang gitu ya. Gimana perasaannya Bu? Ibu, iya? Sudah lega ya? Alhamdulillah. Penasaran ya apakah ada koreksi dari kedua-duaan juri? Langsung saja kita dengarkan. Yang pertama dari Ibu Rosdaniwati AMA, dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih. Masya Allah ya, hafalannya mulus. Kemudian iramanya pun ya, teringat kita di apa? Yang udah ikut pernah MTQ tingkat kabupaten gitulah. Mungkin udah pernah belum Bu? Enggak. Masya Allah. Tajwidnya pun alhamdulillah. Cuma lagi ini sikit ya. Kalla itu bukan saktah ya. Kalla la illam itu enggak ada saktah di situ. Kemudian pengucapan huruf sya. Sya itu di tengah-tengah lidah. Ya. Sya. Coba hamas, huruf hamas ya. Banyak anginnya. Sya. Ash wa yatajannabuhal ashqa. Ya, cuma sedikit nih apanya kesalahannya. Mudah-mudahan final, ya kan? Ya, hanya itu Bu ya. Iya baik, terima kasih Bu untuk koreksinya. Dan selanjutnya kita dengarkan dari Ustadz Yunima SPD, dipersilakan Pak Ustadz. Ya baik, alhamdulillah lancar, hafalannya bagus, tajwidnya ada tadi disampaikan oleh Ibu ini makharijul huruf ya. Kemudian iramanya juga, zoknya dapat, penghayatannya dapat ya. Yang perlu diperbaiki salah satunya adalah romati sebelumnya baris patah. Fa'anzartukum naran talazza. Dia tebal dibaca. Zaur. Tadi Ibu terdengar seperti tipis. Fa'anzartukum, zar dengan zaur beda. Agak bulat mulut itu. Fa'anzartukum sama seperti wal arda. Wal arda tidak boleh kita baca wal arda. Wal arda agak bulat mulut kita membacanya. Romati sebelumnya huruf berbaris patah, maka dia dibaca tebal. Wal arda fa anzartukum. Kemudian ro tipis juga tadi ada sedikit belum sempurna. Sanuqri'uka terlalu tebal tadi. Sanuqri'uka. Tapi kalau ro baris patah, innahu ya'lamul jahra, dapat, semua dapat. Ro tebal baris patah semua dapat tadi. Cuman ro yang dua ini, ro mati sebelumnya baris patah, kemudian ro tipis, ro baris bawah. Tadi belum sempurna ya Bu ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Ustadz untuk koreksinya. Dan terima kasih juga ya kami ucapkan kepada peserta atas nama Ibu Lindawati, utusan dari Lebutar, yang sudah berpartisipasi dalam lomba surah pendek kali ini.